Baik hadirin, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih begitulah tadi Anda telah dihibur oleh jalannya tari Kuda Kencak Kembar 2 telah usai dari pandangan Anda bersama. Dan untuk atraksi selanjutnya, tari Kuda Kencak Tunggal yang mana? Tari Kuda Kencak Tunggal dimainkan langsung oleh Cak Mar Budaya lewat alunan lagu Umpama.
masih bersama Jafran Audio. Ada artis multimedia. Ada tak kuat. Talka ini pun enak ketika aktora terasana kadumi serpa setina udah tak nyangka sanoto tika pun lupa desa teje centina tekena duse atina. Rasana rasana tekena tika deula seatina margereng laena emas bule durasana ketika eman udah dekat tika bunyi serang setan kena edep hati bisa lupa tapi nyatana buletina tekena tika kebaya teloka. Tak kuat rasana surasana tekena tika deguna seatina margereng laena emas bule durasana. Jafran Audio. Gerong
Bunyi serang setada kena edenem ate tak bisa lupa tapi nyatana guna etina kena tika kebaya teloka ketika eman udah dekat tika. Permintaan mas, kerikis mas, kerikis. Eman eman du, iye
manis kurang manis tambahi gula wis yo wis hang dipikir apa kerasa eman eman duh Baik, terima kasih. Begitulah tadi persembahan kami, semoga Anda terhibur. Yuk kita sambut Cakmar Budaya. Pada kesempatan siang hari ini baru timbul sengaja diundang langsung oleh keluarga besar Bapak Agus sekeluarga yang beralamat Padang, Kecamatan Padang, wilayah Kabupaten Lumajang. Juga baru timbul pada kesempatan siang hari ini telah bekerja bareng bersama Jafran Audio, telah hadir dari kawasan desa Babaan, Kecamatan Padang, wilayah Kabupaten Lumajang. Juga telah berkolaborasi bersama artis multimedia video shooting production milik Mas Eko, telah hadir dari kawasan Dawan Lor, Kecamatan Sukotono, wilayah Kabupaten Lumajang. Dipkon Tunjang Meriah Karawitan Wahyu Laras milik Abamanan Pribadi, yang mana telah hadir dari kawasan Sumber Petung Ranuyoso, Lumajang. Baik hadirin, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah dia penampilan tuan muda kami, Cakmar Budaya bersama Ontong Selamat si kuda berdiri. Semoga dengan hadirnya tari kuda kecak tunggal, para hadirin sekalian terhibur, khususnya buat keluarga besar Bapak Agus sekeluarga. Selamat siang, selamat menyaksikan.
paring cetong kakku bedengalak maring cari nyari apa leben talekong taleka belokot deui ale aduh mencebule kanau Jelen on lawan aja Carbaja lama-laman le jak berak ngajak bemalang malang cokor pada nak kena padang le pemikiran yale pemikiran segede jalan tahun nanti
Padang Kak ule Kak orang Ketong le Yang mbak le Sarang kak ule Lepot bayi Aduh eman Bedangan anak kena badang Maju lek nyari apa lek Sayang Kolam pina ni Kita cepiru ni Le pele tak taber Tak taber Monjanji nale ngajak ke buru reng latin Ile tole nak kena dina Mata de ngomber Reng lake Ponjokop nekok kenting kang cicu Kenting Kenting kak ulele Jalan lo Tak langkung Saburan alaiman Up Enak kacang mering sari cong Kacang kejak jauh tak jauh je nak ya Cak kalau tidak jak nenjora Kali semut Depak ibung kena maning Faisal dina Tisa badang je nak ya Lauk jorah Roba-roba nak kacang bayah Cuh kenan babak les cuh Karena apa je Penjen kacang tak beri sekali Kacang oleh nama resiti je nak ya Tadi mayuk je gajah Laku kelapan bapak je nak ya Gelar ngapain beten jeng Tonton suaran bapak senak gelar nak Karena penjelah terusan penari je nak ya Sedih ya ya nak Roba-roba nak kacang bayah Ojong sebedang badah Mayuknya dah kita tampak kelapan bapak Cak kocak golongan Pak Faisal dina je Mayuk nyari angin sangat mak pola nemu tampen orang bayar kelapan oleh so minta kerja si Ijun galak on lawan aja Sari dong kakek tahu sang icung ya nak ya bapak pada bareng ngicung berdening bebentar Pak Faisal dina ning titina sora dena ya nak ya sorantara ka ada jelok bunda kakek jeng ya iya bunda kakek datang jeng ya Eke jung nak kacong kelaban bapak kelaban yang titina Malaysia baru na Pak Faisal dina jeng ya Ale Iya kak mayuk ngicung kente nanti le ya Iya sambil ada entek gularkan Agus Agus ini bo bener
Boy mak bedeng boleh Pak Faisal begela. Agus bener aduh. Semua orang. Bade para arti sebarana tenengaulan tretan Agus tenengaulare mangken mulai ngicung tretan Badang salalapat le tertak langkung ning dan kalau jalan lapot le sabarana lae bila mancak ning babila tolale nyarotor ning maerong lorong nyelotor le maerong lorong kena Seratin belamba mola nak kena dia semakin pada taka polong semakin le pon pada taka polong ayo ning di beberapa lekor tangga boleh Pak Selari. Oke, amin, amin. Namanya Pak Agus kabeh iki kloter kedua iki. Iki ado teko Probolinggo iki. Ayo metu kabeh yo, nyompingi kabeh iki. Mon gading ding mamuarana selapotong eken cesape sombong teretan sedajanya iki jarane Bapak Sulawi le ngaraman dadi kei terang rek mosok tukang rumahi ndono metu masih sing numpak jaran nyomping ibune saking Padang. Terima kasih. terima kasih Matur nuwun.
namane ne metu kabeh ne Pak Wo, Pak Agus, Bu Mimin, ayo tuan rumah metu kabeh. Matur nuwun. Ayo dulur. Sinomane iki dapur kae rek. Nek siji loro. Ndang mbok ono keduse rek. Atur. Sinoman dari Padang Mojo, monggo nyumping. Sombong ceret-ceretan keng lebur. Oke. Apa nih cerita-cerita jan? Pengaran tak aku be mangku terkadang. Pengaran tak takon aku kebekeran. Oh, bener gini yo ora banton deh. Lamun ngeding kasuarana rasa caletong dalam hati doale Retretan Agus Todong katule mentar beja Kodong katu ale mentar beja areng nanti Ketika pada lanceng umur kena badang karena ku bula mantar tekani karena ku kak jitu mantar tekani Sombong teretan masih saya numpak jaran nyomping masih saya nyatet bukonan nyomping rek iki tahun mana mandar kelar nanggap rauke bajai jarane Bapak Sulawi iki jaran 10 mandar dikai terang rek mandar wonge seger waras terima kasih amin mandar terang ada alangan bapak mon ngarak reki takut tak pada nyare pole takut tak pada alih sorore palompong daja sorore
kanak padang sepenta ale Syukur ngocak kagot kabina ong kulit nak kena padang Syukur ngocak reng latin kabina ong kubu aja Ayo mrene rek, ketang puluhane. Ayo mati nih rek, keturutan jalukane. Ayo aku. Sing tak jaluk mantar terango dulur nggih. Amin, amin. Dharma guru. Angak he. Lamun enggak rasa tegelam Lamun enggak rasa tegelam sayang Sabar dulur, buat raya ke hormati Pak Agus. Amin. kabeh mertu anu sinomane Pak Agus lanang wedok sing ono pawon nuwun kesejak apabila mola mon semangkin tegak polang duale Takangku ale Agus karjana dikareng laki mepolang belatang kegelapan satre tanan kang kalaben mak satre tanan kena Seratin ka kota mahalang meleminya dupa jalan meleminya le dupa jalan ratin titin seratin le merajak paelang nak kena padang paengak le cincina bila korbaengak tretan Agus cincina bila le
ngaen ojak lambe duceke ngaen damelan dupa mikiran du sayang pastena mon cincina duce pastena korang malam du semajana du ale kena padang jatoro bentana oring korba pancet mak bangis tona mak bangis tonale enak kacong batin sari jong tantona kacong muneneng daya tanton kacong tak nyaman ya nak ya tadi mayuk kacong ajelen itarok buntek kelaban sekok ya nak ya tina kacong lagi cungin dung anak kelaban bunda nak kake bunda titin ya nak ya ya mayuk ya nak ya ajalan lek kala on laun tak kurangan
cukup neko kencing jagus Juli ampun cukup kencing jula jangan jalan rapat yang cebor ada iman bedengalak nak kena badang mayuk nyari abang mekar deh. Dong. Imarling sari dong ya. Kacang lamare bayar lamare sojina ya. Karena kacang lamare tambay. Kacang lamare beri jamu ke lapan bapak jina ya. Lamare bayar mari leso. Cak ben seroben laku kita angkan boleh bolan jina ya. Enak kacang maning sari dong. Rober nana. Kacang mari bayar mari leco. Setia kacang rober ojeng pelekak seberang badai nak ya rober kacang kita nginum jeng gini nak ya. Tetapi mayuk kacang sedia ya. Mayuk kacang lepu ke dapur. Congok ke badan. Keluarga nama ning aku sedih nak jeng ya. Mak bola kacang nemu bidang enom pala tak nemu langsung keluar mari nak ya. Iong go deh ya. Enak kacang bening sari jeng ya. Sengkok tak ngatra. Ya terkelaban ngak gentong tresna. Ya terkelaban mak ning riskin aja nak ya. Mayuk lepu jeng ke dapur jeng. Ya terbik kenting a gentong tresna. Bini. Punya kali semut berada dejebung jompona tak kosno pada rusa ale Iya kak. mayo anyanyi kalau on le ya Malaysia perlu le aku sini le ya Ongkuan kak hey multimedia production pimpinan pun Eko Bimani Dabuan Lord
Enak kacang maring sari, cong. Kakek lemari lebu gede por jenak ya, roba roba kacang maring inang biteng. Iya isangwen laban maning aku sah. Isangwen saya ke ibu. Kening kebeli kepentol deki kacang mela antara ngara jenak ya. Sebu mater kesoon. Mayuk boci teratan aku siang ya. Mayuk boci berselamat lancang umur. Manter banyak rezeki nah. Sekebi selamatan. Lekas oleh kentes yang halal si barokah ya. Setelah ya cing. Eson adik penarian kali titin. Ale titin. Iya kak. Setelah ya lah ya. Iya. To ke sekake marilah. Iya. Kakek mulai ke tempat boleh sengkok nyari ya. Tang tretan. Iya kak. Tang ale. Sanya Maroni Wijaya. Tak tahu cak beda di mana beda Badang bun di mana kau tak tahu lek. Iya. Seperti kok Esaria beda daerah Badang di mana ya. Ya kakek kembali ke tempat lah ya. Iya iya cak. Tinalah, engkau tak benceroban. Sengkok numpak lewong ke Mas Riki kalau laun-launan. Ayo Mas Riki. Numpak perahu ialah tobu. Numpak motor tobu. Numpak lewong gue dah. Sang makmur akhir eka bosan dota orang lole lobo ena kormen mon pancilen bayi anak Aduh, ya resek. Depak ke Padang, Lauk Jora, Acelan dari Mojo guru. Turun Jora ongke ke Jora, depak ke daerah Padang, Lauk Jora. Mak pola sengkok ketemu Dretan, Anya Maroni, mesti sengkok abang abor. Lek, bang abor, lek. Aku kasan leng orang kiro ada pada rem kasan deh.
Mak kacan orang awayan. Alek, kak ule tamoy alek. Mak beda tamoy ka. Engki tamoy. Engki, sampian tamoy di ka emas sampian moy. Mula dari kali semut lek. Sampai depak. Depak ke daerah Padang, Lauk Jorah. Oh, Lauk Jorah, jompon siapa moy? Jombon Tretan Agus. Engki. Ajat kelaban tujuan nomor situng parlo keteretan Agus tangki moy. Iya lek iya. Saya nomor 2 kak. Nomor 2 parlo Anyama Tretan Roni. Abah tadi parlo keteretan Roni Iya. moy. Bumon Roni cek sari di Padang. Apa di melek? Mon Roni bade kali semut apa lo ngebi bungkon esalawi. Bo, jadi Iya. mon bungun Roni. Bade kali semut moy. Bade kali semut. Kita salib sampean. Aduh, klero sengkor lek. Eki. Kita pasro darem sengkor lek. Nelpon tak aktif. Dan tobai moy. Darem lek. Ben Roben ojo nih telepon jaringan kan sulit tangki. Sulit mo, anu lek. Jejel pekerapak jamung jamoy Roni keluar kemarin. Omon bede jamung. Langsung ngeber keluar. Berkeluar alencak tu ya. Iya, ora. Ayo, ya, oh, jamung. He, he. Ha, ha. Oh, ha. Oh, oh, Nyimen, emen jebula kena. Ha. He, he. Aduh, si kemarin manjabi. Lela, emani. Pedang anak majuk nyari apa boleh. Taretan Agus. Ya, ya. Hey, hey. Ya. Le mana jebule. He, he. Berdadin menjak. Ha, ha. Yo, eman. Aduh, ojen. Ini bisa ber. Ojen. Kak, Beda di mana lek? kak, beri atas kak. Hah? Beri atas. Beda ya tadi mah? Atas jala beli kak. Ya tak taruh pola. Atas genjot ibu di kake. Ya. Abu, bermanding lagi ya lek. Pentaan. Bah, terbelik, embek kata belik. Ah benar. Cetak aja bawa beda ya. Oh biasa jangan Wah. kau kadung anu ceker deh ya kan. Aja lekar beda baba. Apa? Menanga. Iya. Oh mancing. Iya, Kak. Ya dah mana? Ojen, Kak. Tina lek bersabar ti lek baca Sam- nak. Sampian tamoy, Kak. Tamoy sekolah. Tamoy di kamoy. Dari kali semut. Sampai depak di Sepadang. Padang. Yonceng jompon Pak Agus. Agus. Engki. Iya. Moy. iya. Dari mana? Tak padeng kok kaki. Wah, toron lek. Iya, turun kali ya. Toron lencak. Duh. Oh, Jet nyamanan pada bebe, moy. kedi lek. Iya pasrah, aduh. Marong nyarong benda. Datangnya bajeng. Apa jeng? Iya. Apa jeng saya berberkaat? Saya paro ka duhur, moy. Duhur. Duhur. Aku. Engki, moy. Engki dari mana? Kakek tahu arten Pak Agus, moy. Apa iya? Mau nyema Pak Agus ini? Huruf pertama dari A. A, encan reng Padang A. Iya. Alhamdulillah ya reti ketorotan nang ke jeren beri nang ke riok, moy. Beri naga Rio. Rio. Setia naga Jaren. Jaren. Saya dari huruf A. A. G. Age genteng orang ah. Ku. Mon Pak Agus. Iya. Iya. Aduh parjaje lek parjaje genteng. Mon kakek. Abi G lah mare. Mare. Kare A G U. Apa? U. Ulama saya SMAN daripada SMAN kepi Bi Bagus. Bi Bagus. Iya ulama para tokoh masyarakat pada SMAN. Para toko-toko kepi semain kepi itu ya. Iya. Jamaah bentar ben lek. Oh jering kakek kok ngapa lagi gila dia. A G O U S. S. Iya. Manter sehat walafiat sekeluarga moy. Oh, tadi huruf S dia sehat walafiat. Sehat walafiat. Iya iya Tapi iya. mencan reng dina. Terus, Mencan kok lain boleh. dak melek Apa saya ada? sehat.
Bose ya ada huruf mon Pak Agus. Agus ringa siapa mau kok tak tahu mantau kagus ring. Nang tenang gelo, bean dah tahu saya omong dari kemarin lah keluar dana. Kau kakek tahu ke Pak Agus kau tak tahu. Tenang gelo, kelak lang ngucap. Apa? Alek mar, dah mengak. Iya. Dekik mon berderoni keluar bingkok si pelain lain. Apa lain apa dia? Lain monon kakek. Lain apa? Belak tak tahu kok. Buta kau pelain aki betul. Tidak ngucap lain dah ya. Iya, aja mon A. Iya mon A. Iya. Apa boleh mon mari A? Ya G. Iya. Genteng mon O ring anjaan geng kok tapi tak tahu cedena taring kok tahu mo. Tahu mana genteng ngongku kok. Genteng dah. Genteng. Ki mode salah. Kedi. Aba genteng. Mo nyong foto lempo bapak. Aba iya lempo nang ceng raji le. Iya tahu kita tak ada na geng. Badan nak mari nang tenang dulu lah. Nang mon tak ada nak geng kuat dah iyalah. Kuat ke apa? Aja mon G mo. Iya mon G. Iya. Saya dari U. Umpama cedena taring pantes moy. Dari mana? Umpama cedena taring beuk pantes kok. Ya mak pantes gelu bak jero nek. Iya kaki. Iya umpama ndak nak cak pantes hara dah ya. Pantes. Iya pantes. Iya. A G U S karek. Sanguen kok mon dena aja kelupain. Sanguen. Aduh tak nyaman ting dibudin jagos. Tinggal huruf S tak nyaman. Bagus. Mon kalau dia ada enggak masalah. Iya tapi jangan. Tinggal dibudin huruf S sanguen. Sanguen, moy. Kau lontar jenama lo lontar salaman. Kita harap penting kena. Iya. Tapi mon bagus. Iya. Mon cace M A R tak mapan telok huruf kaki. Mak bisa. Tak mapan. Lek, cak buju baki tang nyama bilang bimbu ke bagi tacin kok. Iya, makanya kebaya kita cin. Iya. Mon M A R. Iya, tulilah. Tang di artaki M Mario. iya Mar M apa M dia apa M kakek tahu mere melolo mon M kakek jenan apa mere melolo malam mere kakek jan sabinin waloyo jan mere jan jadi kamu gak kartuban jadi jangan apa gelas aja mar apa ke basri jan aduh jajan malam ronde jong jan oh jadi ya petong are jadian roh lele suaran begdekor mo na pakai anu petong are aja mon M dari M ada karen papa mon are jenan mbak anjre mbak baju baking kok menolong anjre iya jenan dia lain potongan lah tadi mon Emre melolo ada karen papa aku kena aji ya mak jawaban melolo kalau anta kira mapan terus tinggal huruf R raju dindin kakek janji dari mana raju dindin kakek janji papendong kak kemarin dia jelas kak ya nanti bagus tak keluar kak iya keluar kemarin kak iya pola nocen dia iya engkau di teretan artis siapa bodoh tang teretan kau man tak tahu lu celok kemarin dena baca lok le malah tahu le ayo beri DJ apa apalah oh iyalah apa kan Mas Rizky lah iya ayo tak Rizky aku hati ada emak Ojon kening tak kening orang kena Ojon jan tina lah dermer lah iya gampang derma pak lah DJ tak ngening suruh beri pan sampan ke jasi cuma le nampak perahu dan iyalah iya bion launan iya pala kau pinta ada mak jelas kerkepi jo tar apa bucor jan oh iya mon pola bedereng dina pola apar lua iya ada mana mon sarangan re derma le bohong kau tukang nyarang oke apa kau mah tak tahu mon nyarang kang kau mon tepan nimor mon nampere tak sanggup tabungan banyak tong gede tak kau gerujuk biore mon jantar ujung ntar kali semut pakai padang banyak iya ayo kak sampan kak dan dailawan le ya iya kak aduh penasaran ngapa teretan lek Roni ini ya mak kocak di teretan artis jang le mana ni bedang alak maju nyari ya boleh lanceng ule koncang le kami renaka sampai jarang kababanani
kecenatin mak monatena duale. Kapocang nak anak pada tak nor andi eman. Adori yang arah. Ya. Berarti seongku menyengok potongan kata tak ngening mun kartis jadi. Lemen. Yeman jebulak bedanganlah mayuknya ria boleh nak kena pandang yang pun cakap kenting pancampan salah lepot retan Agus saporana pematora dari beton kaula sana lapor ka ula saboran raja aku ya mak beda artis tak ngiding kita puan mak bakun joget benda lagi tak ngiding Mati lagu nela. ban siapa? Engkau. Iya. Amanya tanyaan. Iya terus tahu ah. Anu apa matro tahu kang kok kaki? Benjan ben artis, benjan Agus, benjan Roni. Enjan Roni. Iya. Roni rotang tretan. Iya gua artis jenan. Kakek. Iya. Dari di membungkan bendek. Nyuangi. Go. Nyuangi. Iya, aku suwe dek nyuangi ku. Bo tadi kakek rebungkan nyuangi. Iya. Bo artis ongku. Udah rumah. Tandi laki ben. Tandi. Ongguan. Ongguan dengan kan ini. Iya tandi. Pada monde ya. Cetek lah tek lah. Wah, ada apa jaga? Tiba di laki ongku ke banjir. Oh tandi laki. Terus? Kakek kan tandi ini. Iya. Kukikuk lah. Hah? Kukikuk. Mah dia yang nyuangi re. Ada apa? Karena bener. Kakek kan tandi bini kok tandi laki. Iya. Tak apa-apa lah. Iya. Apa pada remah? Ya tak apa-apa kan bujangan bi bujangan deh lo. Sengkok gelak kelupain keroni tak ngebela jamon di laki bandi bin. Bapak tandi dia dua. Tandi laki kok tak percaya kakek dia. Kakeknya tak artis ongku. Iya apa? Kayak nganung kok setia. Geleng kok marengakan buja. Terus? Tak boleh nyanyi. Pidu kok nyanyi kok nyanyi. Rang-rang kok nyanyi ojen re. Pola nak nyanyi dia ojen. Udah ada mau garang-garang kok mandi geleng ojen. Mak beda artis polan marengakan buja tak bisa nyanyi. Serean. Serean. Iya serean. Benih artisnya manjeria. Apa? Ben mak rokol ben siapa? Kemah? Jangan ben tadi laki. Jursa kasa. Selaki kakek tretang-tretang. Tak ada apa. Kok nyari belanja yang kok belanja ibi tretan kakek. Ibi belanja kok. Engkau itu kalau melon malam belanja teh belanjain. Iya jasa kasa. Laki beri nama saya kakek bingung. Tanya aki kudu sepak. Ngunurin di laki cancane. Sedang mendatang gelo. Ita lah tahu bisa beroreng dia bisa ber. Omong cepat. Sampean ku menang. Oh, mambengi tak kei sampean menang. Kayak ngene. Griduh sampean niku. Menang wis. Lek karo aku dulur sampean wajare aku. Penting dhuwit ngono lho. Mun ada mau nyoba ki kole. Apa? Kak, ben saban laken dia. Angkor cacan lakin ria. Are ipar kakek. Bang ipar. Jegro ipar kakek. Iya karo ipar kakek. Karo ipar kakek jodang mendatang jog karo ipar. Wong karo ipar nang mendatang sampean. Kok kita nyeting, mau nyeting re dah ya re nyeting nyaman. Mulai dah ya seting. Kok tak ada ya sekalian gila. Tak ada ya sekalian kok kian. Oh, mak keboy praktek. Ndak Kan bukti nunggu. Ndak apa-apa. Ojo rame-rame. Wong dulure sampean ndek omahe kok sampean mendatang. Masih dulur di omahe sakit. Sakitnya tuh di sini, Dek. Oh, bener dhewe. Aja dirungono wis masih. Kok dirungono. Mun kakek terus lagi kira carok biko kakek. Bengalo. Bengala carok ben.
Kok carok barang sih Mun sampean abe iki? nabilin tretan pada nabele bini. Mati bila pokok tak sangku mati bila boy. Bendreng dimah. Apa? Bendreng dimah. Oh, iya yang kali reng dina apa? Reng Padang. Boreng Padang kok. Mun biasa reng Padang aturna tak ada iya. Dari mah. Sopan ketamu yang tanya kada tak romoronokon. Saya sopan nyengori ngagelu le. Mun orang tak aturan, buat reng bini yang caro jalan, si minta sopan. Apa beni tak aturan tak sopan. Dari mah. Jeng kok lemari tanya. Iya. Bendilak kedek tandi mas. Oh mau jahat tandi. Lah mau jahat iya. Mak orang ajar ya. Sik. Tak jelas no. Iya. Kan bojoku dia omah, dek kene kan ndak duwe. Bah, ya bener. Oh, bener ya sama iki. Laki Roma. Roma. Ndak usah ngamuk. Kang ndak usah ngamuk. Bengalor ada belanja nih. Arya. Kemana kena? Arya sebi. Kemana kena? Arya. Bah. Arya kena. Ndak apa-apa ya Mas yo. Ndak apa-apa ya. Mematul. Iki lho Mas, ngejak kenalan kan ndak apa-apa yo. Kenalan? Iya. Oleh duit? Boleh. Ndak apa-apa. Oh, ndak apa-apa. Wong sampean cek gendeng. Cerah. Oh, bojoku ndak apa-apa. Ini wis wong oleh duit. Pirang juta? Bah. Bingkok gelek beri ning 1 juta, Dek. 1 juta? Iya. Tambah ono 2 juta, gon. Petodu saten kake besake aten kake. Dene wis ta. Mas, kowe dulure sampean kepengen nang aku, kowe mah kok meneteng ae, Mas. Oh iki. Mulai iya. Wong bojoku ndak apa-apa sampean kok meneteng ae, Kang. Wong aku iki masih ngene ndok golek belanja, masih ngene iki golek belanja nambahi belanja. Kok meneteng ae sampean? Ari sebi ngene ampun. Ampun, Pak. Kacaro, Pak. Cender lo. Selaken tak ngosok maben sing ngosok. Selaken tak ngosok. Pakai selaken tak ngosok sakit hati golek sakit hati. Mas, bajin di sakit hati nih kenaban karo epar. Ari Pak gendeng wis rene dia. Pak gendeng do remah. Sapa? Omong Pirang dino aja digowo. 2 dino jare Mas. 2 juta. 5 dino wis ra apa-apa. Wah. Mas. Sampeyan kok carok-carok wong loro ku. Nek apa lek disuntik loro ya Mas. Oh, meneteng iki Mas. Engko le mari digowo. Iya. Tak gowo nang Puskesmas. Bener rumah. Bener rumah le. Di servis ya Mas. Tak jahit no. Bener sih. Iku lho meneteng Mas. Mun mari jai, kake tak ale anak kok sebulan. Dak pop 5 juta. Ya 5 juta Mas. Peluk. Peluk ya Mas. Ini Mas. Iya. Ndak apa-apa ya Mas. Ngene ya Mas. Wah, iya. Sampeyan kaki mawon meneteng. Sampeyan kok meneteng ae. Ya apa karepe iku lho Mas? Apa? Mari tak umbah. Mari diumbah Mas. Bener. Kutangi Mas. Aku silake suruh sasat. Bersih. Iki barang bersih. Loh, beneran Mas. Iya kebeneran. Lah, apa? Masih lanang-lanang kok bau apa? Apa? Perben. Alen beun. Aku dungan apa jadi? Aku dungan apa jadi ya? Pakai gaya laki mah gelem. Ambil ni kau meneteng sampean. Ya Mas. Iki mari diumbah iki. Mari. Tak. Aku keliru ngepek paling. Loh kok keliru ngepek sih Mas? Nek embok iki paling. Loh, tutu wekku Mas lah. Wekku iku Mas. Sing tak gawe mampu. Jongok, baun jongok. Baun tareng lain. Iku lah yang digawe mampengi iku lho Mas. Bener iku ya dikumbah. Mari tak sikat ambe odol. Loh, ambe odol sik Mas ya apa? Ambe odol. Sampai soklin lho Mas. Dene adem. Sampean kok meneteng ae sampean. Wong bojoku ya ndak apa-apa. Iki mari tak umbah be aku pisan. Lah iya. Meneteng ae bae kepengin nang aku iku Mas. Sampai taruh kakak. Kakek. Engkau. Iya. Dong meneteng. Wong bojoku ndak apa-apa ya Mas ya. Bener jadi. Loh, iku Mas ngamuk dhewe Mas. Dene ngamuk we apa jare wis. Ayo carok. Loh, Kok carok? Loh, Dek. Ben ngale desa ben Dek. Bini Dek. Carok wong ketemuran ben. Satu loro ya Ben Mas. ketemuran ben. Ben bengalongku kan sing kok. Bengalongku keren kali semut. Mun orang Padang atur nang tak ada iya lah.
Bajan pecepak omong pecepak. Tak romo-rono kol. Apa Mas? Boh. Kurang Bener, bersih Dek. Mas, kurang bersih. Kurang bersih mana? bersih tak Oh iya, umbahan meneh wis. Apa nih lo gor jeneng barang jare Mas? Kan bener ya Mas. Ate caruk men. Caruk wis lagi wis. Karo Oke. wis. Bangalongko. Man, lek mati lo tak kubur kon. Di PP ae Mas. Lanyo aku ning jorai lawan. Le wong dulur iku nek aku mati awakmu sing bela muni pae kubur. Loh, lah iya cene wis wong bojoku golek dhuwit. Iya golek duit. Melu 10 dino wis 10 Kalau dino. dina. Loh, boleh Mas. Ya, kalian ndak terima wis. Bangalongko, Bang. Angka renjeng namun kira nang caro ka. Angka situ, angka situ. Ayo pasang kepi lah. Di mana ndak loro boleh Mas karo iku Mas. Pasang kepi. Ilmu nah. Tapi setia. Oh iya dek. Cek patenono. Nyaman iya. Patenono. Paten nanti kaki kemarin. Saya norengko meni jadi kang musuh. Oh, cacakku iki. Oh iya. Tapi setia. Oh jane selamat. Sakian mata. Ayo pasang kepi lah. Ojo main na. Aduh. Mari apa amit banjir lah. Mari. Mayo ojol lah. Ojol. Apa? Ojol. Sakit. Ojol. Kapok kon. Ore. Main nokol boleh Ben. Menang gak? Engkau itu kau dah jadi hore ya. Hah? Aduh. Menendang kau. Menang. Menang kikin dia. Kurang jare lek. Orang. Mari tambah nah. Kurang. Tambah nah. Tambah ono lek. Tambah ono we Mas, tambah ono. Munda ya kau ngonin macam ni wei. Ya daro. Oh, dah tadi nak tarok. Derma ah. Konin kepi. Wong awake wis kalah, sik kate marani sapa jare Mas? Dek, Apa? iki sing tak tukono cek GGMT ku, Dek. Iya iki sing tuku dek Majang iku Mas Mas yo. Mas. Gawa nang ojo nang hotel. Derma dek. Ndak biasa nang hotel iki. Di mah. Pari-parian ndak popo. Oh, Yo, ning yo, las teman-teman, alas. Mas. Iya, ning las alas tak apa-apa. Tidak apa-apa. Tebuan. Oh, ojo. Dari mah. Wedi kena tebocok iku. Apa? Apa kok? Wong sing gede kalah, nyeluk sing cilik. Siapa kemak? Kamu jadi uang tembong. Apane sing nganti ditembong iku, Kang? Loh, apa wong bojoku ndak apa-apa kok sampean ngamuk? Apa? Kok sampean ngamuk-ngamuk wong bojoku ndak apa-apa apa? Wong aku yang golek duit. Wong pek dulur sampean aku ndak dibelanjani. Apa? Apa, Cak? Cek ne wis. Loro. Cene wong bojoku arep golek duit bojoku. Aku iki golek duit. Sampean kok ngamuk kok meneteng kok bodone wae iki ae. Yo Mas yo. Iya. Kok meneteng ae. Samat, dan amat. Apa saya selingkuhin Remat? Maria. Saya ke Mamat. Maria. Ari di Mat. Maju oleh wani. Apa segala tako? Wani ta? Mata aku arek Oh. kaki. Wong bojoku meneng kok sampean sing meneteng. Kaki kerodus-nodusin tretan kaki. Betang dia. Kemah. Bu, Mat. Ari di Mat. Apa? Tokon. Kebuken lek wani caruka wis. Caruka.
Benih dia iya mat. Bengal. Engkau Bengal. bengal mon bengal lah mat. Marah mon bengal. Konjon ji mon kadung tepak sake mat. Konjon becut ta. Tapi joreng lake mat. Aku bang Mayu. Iya. Mayu. Oh, kate caro bisa. Biko. Kate caro Mas iku lho Mas, kate caro Mas. Marine bah nangis marine Mas. Mari pamit ben. Apa pamit kambun gila. Wong bojoku ndak apa-apa menet. Bengalongku ben. Bengalongku. Bengalongku. Mayu. Mayu. Ocon. Mayu lah. Ocon. Ocon. Mayu. Mayu. Kokon. Mayu. 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 Kebun, kebun. Mayu. Kebun weh, kebun. Mayu. Sake uwe. Mayu. Kebun weh Mas, kebun. Kan bengan. Jare Bang. wani. Orang jadi gendek lah. Ada apa? Aduh, moni kedua saya nggak kena gulur ya pecah. Keroyokan. Maju. Keroyokan anakku kampin ke yang kuya boleh dia. Oh, ngono mong wani. Ayo. Wanine ndak. Ayo carok, Loh. carok. Wong bojoku ndak apa-apa kok ngate Karo. gelot-gelotan mek bojoku sih. Jane Mas, aja melo-melo rene Mas. Kok sampe meneteng ae. Carok, carok, gendeng, carok. Apa? Oh iya. Iyalah. Keroyokan. Wena sange jangan bojoku. Mayu. Ayo. Pasanglah. Ayo. Apa jadi ya? Loh, mak jane menang. Jane menang. Loh, apa iku wekku lho iku? Oh, wong iku mari dikumbah. Mari diubah. Be aku. Arab. Ndak apa-apa. Ayo. Ayo, pasang kepilah. Ayo, tokol. Apa keluto keluto. Hei, hei, ha, Keluto wes. Keluto wes. Keluto. Nek kate taro iku didelok dhisik. Iku sapa iku? Congok. Sapa iku? Ada apa Jong? Iya apa? Ada apa? Amit kan. Cengkok butuh tak luang. Iya Mas ke butuh tak luang kok keng. Ada apa? Tenger. Iya. Kakek kali semut iki Kak. Bah bener. Masalah. Bener siapa bende? Engkau ki menjadiin Selawi kakek penakan Selawi. Iya kakek taring ron ru ya. Roni, Buron. Kak, buron. Roni. Roni. Aduh enggak ngolah iya. Masalah. Masalah. Taring epar kakek Kak. Iya, Arya. Wah, kakek kan merantau habis. Lah. Kabin kan tak tahu Kak. Iya bener lek. Kak, sing Iya. gendain Kak. Arya. Beni oreng epar. Beni oreng. Hari sebungso Kak. Boh. Cek, siapa iki? Boh, tang kakak sewa tuaan. Dadi lek cara apa IP? IP. Oh ya ndak apa-apa Mas IP ngene-ngene ndak apa-apa lah Mas. Ndak apa-apa. Kok meneteng sampean. Jane ndak apa-apa jenenge Wah, rukun. ana sotek mangalatik ra. Jengko tak nglatik jere. Mon bi parlu gelu nyaman parlo. Tak apa-apa.
Bukan ku tak kipar lo make epar noro milo. Arya somat setuaan kak. Boh. Ketan kaki bilan sewa tuaan. Kaki somat ruah. Bilan mak ganteng setia mak juba ban mat. Jangan jeleng kak. Iya mat. Iya. Kaki mak jangan juba. Dari mak. Bilan coba setia majan genteng. Oh, iya. Iya, kelero terbalik iya seporan tuh ya. Iya. Tengkan mat yo. Tak rapo makin lelu gelo dua nih tak rapo jajan lelaki. Iya tak apa siapa ngelarang? Oh. Dharma. Ana siapa jadi siapa nyaman ya? Arya. Iya. Anu. Panlelo. Siapa? Aku iki wis seru boleh mau. Lah. Makanya aku menang. Lah. Orang cara meronokol. Lah. Lah. Sampai atokan. Bajan mon nggak tahu ring. Aduh. Pelengen nongku menda ya. Pelengen jong. Patenono mari aku. Are dah iya. Ya kepada nojen ta ya. Meni ojen. Iya rese. Are lakon jerone pelanceng kening. Kening. Pepandek kening. Kening. Karena kemarin ki jalan nang arah. Iya. Iya. Kanggo jaran saya Budi jaran anu pelebu lagi. Tanya Ki ada roket nah. Oh iya bagus. Rokat bagus. Roket na benten bagus. Sobung. Oh sobung. Roket aja. Iya jaran pelebu jong. Iya. Pakolora. Mending sari celok kata ya. Ya. Lelo eman. Lelo eman. Koncang kamerena sampai sarong kabebena. Cacang bocang makmun atena pikir kerong padang robena lae aduh ya ada tentang kayang torona iya Alek mar. Reng kacong bede jauh nang huru apit. iya kak iya Amor Pasti nggak kacong kerong kakak kele. iya kak Iya, bola ama embong nak embong. jadi nih kak Ada apa? kok tobuk lah karena baju tak ngembong kian Aja beni elong jadi ya. dari mah Somur. hop cong hop lah neneng beda menjadiin kaki nak Iya. iya nak Lah, pona mau nak kintung kangkau bengkak. asiyo mah balik sama Enja. asiyo mah Enja tak gelem je minggu ingat. pernah kena kaki api tak ketemu bibir Iya. Bagaimana kan? Mun sero nyium ria ba. Wallah, Allah. Nyium somur ya. patan sama ya ada kacang lah datang Iya. iya jadi gua tanya ke Jagus mangkan tayrokat Iya tak usah rokat. sarokat Iya. jadi kang kui jaran saya Budi soro pakein lah Iya. kemarin pas jalan ngarati ya mayu koci Iya. manter terang apa itu ya Amin. Iya, kau dapat sabar, Iya, pada Adena. bersabar, Kak Agus Iya. bersabar. Karena panjenengan nambar tak ya. iya nambar Iya. agak somat Iya. kelaban lelek rone Iya. sedede ya Iya. mak pola baru timbul di salah lopot alaku sedira ke keluarga na Agus kelaban nom senom na Agus Iya. maju minta sabor itu ya Iya. karena penjen manusia tak lopot dari salah itu ya iya maju sengkorek maju keluar tuh ya Iya. kembali ke tempat kemarin bawa jalan ngarap Bener. iya pengiring apa jula juli Iya, pancar tak juli sorbaja. iya sarbajan main cak sicu
lente le pajara kak somet mate kelara lek roni jalan jauh beraknya kang beraknya bila ojen tangan lema ojen bayi mon onda ma bagus ampun beretale mon onda ma ale gule ampun beretale eka padang le ma padang bayi kena padang eka padang ma padang bayi kale bekna ya dekna mata alik roni mate aleker malaka mae lo benga malaka le mae lo benga do tak gelar bule rajana ni terkena do tak gelar bule rajana ni ser saking tako macana bengalai naman maki mak tombu soko tapi kerap banyak lana pongki